Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kasih lah surangnya. Meloki bawangi di cerita cerita sejarah. Judulnya lawal di. Oke. Awe Pole memang dicake subuna we anak pole nasama nama burama di pole dicake subu. Awe di waktu nani si pakemai. Lawatun nasi pakam mata umimana cicenge saluruna panuntunge yang kai maring kalingata para jayang dampang nariko salani rukna bete kumilawat dampang mapamule capaka jelatundri capak gemeta mau milau adam pengagauku tasitina jaya torok nagi kudaku didik mani pun nonroi pabungan nase ngarange agana jelai gorang namako mi padi sengange lele beka jok kenari kampung nane matawe iya mita pa jalan sapana macat dupai tau kore pangujui tau lao pagilingi tau maboko Jelok malih.
karangang icori tanah agami cori tau karang pasalan nami dendre ritalla ejella walla nayaro palela walla napai je tallung pulam mondrona je ceru darata betna mate ambona mate lai gajang ambona ni gamulo ragajangi Kotania palela mele tamu isagila meleng pasiga janna datu rapasi uno nei arunge lampa na gilirat pikiri kini sakana ria sangero la mele de nakada tauega de nakada ko pamarin tanako pole kere kere nana pa joko joko